Biyag Di Tao. Hello everyone! Good morning, good afternoon, good evening kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Barumanan, apagadalan nga istorya, ting kami sagot ita kada kayo. Katita, intay nga ro dandanggan ti episode 257. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Anyat gagarayo dito syudad, Hilda? Umay kami kumasumapol iti trabaho mi manong Jason. Ay na, naringat iti trabaho dito syudad. No awan tinayturpos mga kurso. Ha? Malaksid ha. No ag-apply kayo iti babawnan, ta sigurado makastrike kayo. Agpada kayo mo't ngarot iti asawa mga awan na ilepas na. Oh, kasano ngay dita? Bayaw, amang anuan da mo matrabaho. Oray construction no iso. Ay, kababain. Da kayon tagsapol iti trabaho yo. Diyak kaya ti agirekomenda ta kababain. Kumaan opisina ti pangirekomenda kada kayo. Tao hilang. Ha? Ay, dahito yung ti bunga ta kinasukir mo iti, Hilda. Mas pinilim ti nakiasawa ngam ti agiskwela. Oh, anyang ay, di agrigrigat kan. Uray kumano di adal ti nakiasawaam. Ngam saan mat? Padamot lang nga awan na ilepas na. Sana bali manong. Naragsakak iti din na ni Gary. Ngamin nakasingsingpet nga asawa. Di ure man singpet namin na singpet. Awan mo't maipakanagan ka. Awan serbina. Ha? Di ka masaksaktan pa yaw, ha? Kaya nga may bagbagak lang tagpaiso. No di mo ko mainasawa ti kapsat ko. Nalamit, nakalpas iti panagadal na. Ket mga opisina ko maita. Pasensyaan yun ti panagsasao ti kapsat mo, Hilda. Siyak ti mababain ka po iti panagsasao na. Okay lang ang manang Norma. Nairuama ko ni tikas di apa nagsasao ni Manong. Pasensyaan mo ni bayaw mo, Gary, ha? Ayos lang, manang. Awan problema. Adda amok apang isarkaken ka a construction, Gary. Ibagak iti asawa ti kumarek, taalaan na ka. Agpaiso, manang. Alaman nga rod. Agyaman ha? Manang, ang mga no damot pang isarkam kanyang atrabaho. Anya ngay atrabaho ti kayat mo ipag. Urean niya ditan. Katulong no iso. Sa anak ngagpilpili ti trabaho, manang. Tinapatag, agsweldoak. Ngam sigurado nga stay-in ka no agpaay ka ababaunan. Kasanon ngay ni Gary. Ha? Ngam mabalin mat akasarita tati agbalin nga amom. Tanuman nugot, uray agi stay out ka. O sige, manang. Agyaman na. O sige, no kayat mo ti agi stay out, okay lang ta kanya. Basta sa paom ti umay tito'y balay. Wan, madam. Pasensya kan, taado dagiti apukok nga ilabam. Kan itulod mo iti pagadalan da. Ayos lang, madam. Kabalak nga aramidan dagita. Ala, sapay la ko mga rod ta makaanos ka, Hilda. Man-mano ngamin ti bumayag ditoy. Tasan da maanusan ti agitulod ka dagiti apukok iti pagadalan da. Kan talaga nga ado ti trabahom dito'y balay. Kabalak, madam. Okay nga rod. Mabalin mo ti mangruging agtrabaho inton bigat. Agbayad ako ni iti bills lakay. Mano ti bayadam? Dahito man kita Apay, nagdakilan? sigod mat akas ta ti kadakkel ti baybayadan talakay. Saan ang nagbaliw? Ibagam ka dahil da ka ni Gary, ta makigudwa da iti bills. Anya? Masapol pa'y lakadi, kat sigod mat akas to'y tigatad ti baybayadan ta. Kan saan da matatao dito'y balay, ta inal daw damot arumwar amapan agtrabaho. Di oray man, tagna na idamot lata dito'y balay. Agyaman da kit diya, ta saan ko ida pagabangay. Jason, anyak klasim akabsat. Apay akas ta ti panagsasaom. Mismo akabsat mo dayjay. Kastakit Masurunak nga rod. Sukir tumot nga minidi. Di adal kumamot ita no saan aga po iti kinatangken ti ulo na. napalabasan dayjay. Lipat mo lakay. Tulungan takit di kabsat. Mabalin ko at tulungan.
No single pie. Nga madamot asawanan. Kargo ni Gary ti kabsat ko itan. Ta asawa na kat nga rudan. Lakay. Dag mo na kita, Bills. Tayo naksing rin nida. Agsusueldo da matan. Rumbang lamak itinulong da. Ta makipagnanaad dala ang kadata. At iti sweldo, Hilda. Pasensya ka na, tani. Intad ko ni Manong Jason ti daduma. Tapaggatang ka no iti LPG. Ay, Pasensya ka na talaga. Tapos si timaitad ko sweldo kan ka bakit? Mababay na kan. saan na day tati pagsinaayak lakay? Ni Manong Jason. Pampanunutak ti sumapulangan iti sabali apag naaganta. Agabang tansan, uray tay nalakala a kwarto. Ha? Nalaing ngamin nga agpangag ti kapsat ko. No siya, kabala kapalabsan dagiti bagbagana. Ngamsi ka ti pampanunutak. Lumabalin, jak kayat apati si kakat mairaman ang masair ti rignana. Kat, adakan ka dito, ha? Bakit? Okay lang tamot kanya. Sige nga ron. Ang tinulong ta sumapol iti pagabangan ta. No kaya tiyo, dito yun balay ti pagnaadan nyo iti asawam, Hilda. At dapat tayo may saasilid abakante di tasiro. Ison ti pagnaadan nyo, tapno saan kayon nga agabang. Ha? Agbayso, madam? Wan, maawatak ti sitwasyon nyo. Iso nga ibagam to iti asawam, ta dito yun balay ti pagnaadan nyo. Ay, agyamanak. Nagsayaat kayo unay kada kami. Si kagayam ti asawa ni Hilda. Uwan, madam. Tangayadakan dito'y balay ko, di yun pagparikutan ti taraon nyo, wan. Libre matan ti kanam dito'y. Ha? Ay na, nakababain, ma'am. Libre lang arugan ti abang mi. Libre pa iti kanan mi. Ay na, manumat laday tangay. No grasya, saan ay imimot tamadi. Madam, Kan ipagpabalayo matan, Gary, wan. Kasla bumalay ka matan. May sa tayon a pamilya. Tamay sa abalay ti ayan tayo, Gary. Jak makaaway na nakaw. Tawan tay gagarak dito'y syudad. Iso nga umiyanak paila dito'y balayo, ha? Ay na. Sabi da bisita kinton malam tatang. Pagturugan nyo nga tangay. Ura itin to salasen, ha? Pagtugawan iti salas. Saan na pagidaan tatang? Ah, Agam no kaya, Jo. Makiturog kayo iti silid dagiti ubing. Agyaplag kayo, ha? Sapay, sana kaya dagiti ubing nga da makiturturog iti silid da. ay, sigay. Mapanaklangan ni Dagos dahil dahakan ti asawa na anak kaw. Sige, nasaysayat pa tatang. Naimbag ijay. Tadakkel ti balay ti amo na. Ala, sumrot kayo, tatang. Ay, na, Pasensyaan yung tisilid may agasawa tani. Jak pa'y nasangutin na gidalimanag. Makumikumak ngamin. okay lang, anak kaw. At ako maumay ko gatangin. Nakasaramat tay paggatangak. Inton bigatin na. Iso makiturugak paila dito, ya. Wen, tatang. Ang napan kayo katin iti balay damanong Jason? Ay, uwan. Kagap-gapok ijay. Ang yak kayat ti maturog ijay. Di kaw, ti kayat ko pakiturugan na nakaw. Ha? Ay, mabay na kaya kabsat mau. Alang arod. Anusan yun dito silid mi nga agasawa? Sana bale. Impakadak mo tin iti amo ka makiturog kayo dito eh. Imbagak itayan kan kwa nga umay kayo. Ay, agyaman anak kaw. Ay, sa bali nga men, ti pa nagsasaw di kabsat mau. Iso mabay na ngomyan ni Jay. Ala, pasensyaan yun ni Manong. Talaga siguro akas di ti pan nakaitao na. Naisimpam ka din ti pagturugan ti amam, Hilda. Wen, madam. Agyaman nakmanan kapoy ti kinasaya at yung kada kami, madam. Agyaman akma tanaanos ka mga asikaso kadagiti apo ko, Hilda. Si kanti kadwak at tumaktakder kas may kadwa dadakkel da.
Tadakat nga rod ijay abroad dagiti dadakkel da. Pasit ti trabaho ti mga sikaso kadakwada, madam. Tasyakat nga ron ti pinusgan nyo ang mga iwan kadakwada. Aywan, adapay karne iti ref saan. Ison ti lutom asidaan di asawam. Sa bawam, ikam iti ado anateng na. Ilutwam iti naimas asidaan di asawam. Ay, saanan, madam? Noan niya ti sidaan tayo, ison ti sidaan nanto. Ay na, siyak lang arudan ti mangibagbaga. Ilutwam iti special asidaan di asawam. Tapno na sarantalat ng agtrabaho. Kan sigurado anabannog dayjay asumangpat. Imawag ta anak ko ijay abroad, Hilda. Gari, jaka mo no kayat yun dayto nga offer ko kada kayo. Ha? Anya day ta, madam? Agsapsapol ti kumpanya nga ayan ti anak ko iti kanayunan at trabahador da. Kat numayat kayo nga agasawa, da kayo ti i-recommendar ko. Ay, kaya't ko ano siyak, ma'am. Uri siyak, ma'am. Basta kuyog kami iti asawak, ah. Wen, doa kayo. Ngam, asino ngayon ti kadwayo dito balay yun na panawan da kayo, ma'am? Ado ti maalak ababaw nandita. O anya, rugyan yung arudan ti mangilakad iti papeles yung agaprod. O sige, ma'am. Iso na lang ang tawan kwarta busbusan mi. I-provide amin ti anak ko dayta. Tauray bayadan yun to. Inton naka-abroad kayon. Ha? O sige, ma'am. Mayat kami. Kat agyaman kami unay. Agabrod met gaya man iti mabiit dagiti agasawa Hilda ken gari lakay. Anya? Agabrod? Mamati ka. Pangalaan na ko maiti pag-abroad ha? Naipagnada kano dagiti papeles da. Ururayan dalangan ti awag kadakwada. Di dalapad padasan ti umay umutang kanya. Tawan matlat maited ko. Unay matikas ta nga ugali mon lakay. Di ka lamaasyan iti kabsat mo. Ay, sukir tumot ngamin. Mas pinili na ti asawa, ngam ti eskwela. Manong, ag-flight kami ni iti mabiit. Kahit, apay nga da ka, umay ka umutang iti kwarta. Apay akong di abroad kayo, no awang magam kwarta abusbusan niyo. Ha? Di kayo pa lang kami nagawi di probinsya. Tayong kaila agmulan iti kamuti, tasig sigurado pa'y. Sa anak nga may umutang, Manong. Umayak lagpakada kada kayo ken ni Ipag. Anya ko matitrabaho nga applyan nyo ay. Ang mga no scam day ta. Saan, Manong? Tanak ka mismo ti amok timang tulong kada kami. Ay, hindi ka sigurado, Hilda. Saan nga amin nga gabrod? Ket napintas ti masakbayan na. Adulat ta, dagiti mangurkuranges nga da ija abroad. Manong, Kung di abroad kayo, agraraman kayo mo it. Di kayo ket agawid, kag mula iti kamuti ako na. Kaslakano lay di at data iti Pilipinas, bakit? Ita, agpadatan nga dati ito abroad. wen nga rod. Ay na, nakaragrag sakak. Ngamin, agpada apagilyan ta yan ta. Kan may sa kumpanya ti pagtrabahuan ta. Kan may sapay ti pag naidanta, ha? Wen nga rod. Kat agyaman ta kini Madam Aura. Tano saan aga po ititulong da iti anak na. Saan ta anak ka umay ditoy? Un bakit? Kahit kabayatan ti ka data dito abroad. Agor nang takit di. Bakit? Agruin kan. Tama sa patamapan makinisa ita. Ala, aldawmat kaya man. Ay na, naimasak tinaturog ah. Sana bale, tanakaluto ako niti pagarmusaran ta bakit? Ala, bumangon kan. Tagmurmuray kan. Jason, di ka kadima pa nagtrabaho ita. Saan? Aglangan ako eh, tamad iti bagbagi. Anya, intalaangan agpakita iti doktor. Nabayagan day ta marikriknam. Amangan mat no anya daytan. Ada kwarta maya pagpa-doktor ko. Ni, pangalaak nga iti kwartak. Kat amumat nga daak laang dito'y balay. Ket sa kundilayin ka, mangibaga nga agpa-doktorak. Noawan gayang pang pa-doktor mo kanyak. Kahit ti urnong mo ngay, adamat urnong mo iti bangko. Diya kaya takis sayon day jay. Pag-adal dagiti anak da day jay.
Kaya na dayor orno nga kagatangan. Una umpay mo ti salunat mo asak bay dagita. Aging bagak tumot lang. Banog ko la siguro da ito eh. Basta, diyak kaya takisayan ti sweldo. Hilaw, anak kao. Uray di nakpailapawitan iti kwarta. Tada pa imitayim pawit mo, hindi na panabulan. Basta irwaryon dun di pawit ko. Tagatangan nyo amin na kayat yu tatang. Ay, napauta, nakasingsingput ka talaga, anak. Ay, agyaman na ka. Tauray saan ka nakadal, akas idikabsat mo. Nasingpat, kay naparabor ka lata. Awan mo ti sabali amang tulong kada kayo. No sana da kami nga anak yu. Nakalipat san, di kabsat mo, anak ko. Di mo tumawawagain. Kaya sana nagpaspasyar dito'y balay. Amangan numakumikom. Da kayo nati mang sarong kargan ko anay je balay da. Jaknap na panayin, tamabainak. Tunggal mapanak ijay. Ibaga na akwarta ti gagarak. Nga oresan may. Kaya't ko kumamit nga iliwan ida kadagit ya pukaok. Hanggang lablab sandak mutlatan no adaki di balay da. Anya? Ay, anya ni Manong. Talaga gaya masana nagbaliw. Un nga raw. Sapay nagsakit ti pa nagsasauna. Hanggang mawawatag latan anak kao. Ikarkararag kulatan. Nasapay kuma. Tama kami risto mutlaang di kabsat mo. Mabiitan ti pa nagbakasyon tayo di Pilipinas, lakay. Un bagat. Apag iso nalpasan ti balay ta pinaramid ta. Wan nga rod. Ay na, naayat unay ti Diyos. Tauray saan ta nakalpas iti panagadalta. Napintas latta tinang iturungan nakadata. Un bagat. Iso adi taliwayan ti agyaman kaniya po Diyos. Ta iso amin tinagkapuan dagiti bendisyon na maaawat ta. Matayaksan bakada. Mayat ka man kan saan. Talaga ay ospital kan Jason. Sa balin ti jar mo. Nakapsot ka una yan. Sana. Gastos lang dayta. Diyak kaya ti mo pa na di hospital. Basta itaray kan. Siyak ti matungpal ita, Jason. Anyan tinagbambanagan ni Manong Jason. Saanen ang maagasan ti sakit na ipag. Adda ka nun iti maudi nga stage ti cancer na. Ay, kasi matikabsat ko. Nabaybayan ti sakit na. Tadi na kaya tagpa doktor iti. Ayaban nyo ni Tatang Hilda. Tagayat ko ang makasarita. Awen, paumaydan iti asawak, Manong. Pakawanan da ko, ma. Hilda, bayaw, kan Tatang. Amo ka nagbalinak nga imot kada kayo. Amo ka dusa ko na ito eh. Gapo iti kinaimot ko iti kalabas. Ngam awatag niya managasat ko. Ala, agpaimbag ka, anak ko. Saan na ka, ginura? Ipatpatag na ka. Saan ako nga gimbag? Nabaybayak nga minti sakit ko. Ay, Hilda, napintasan ti biyagyo nga gasawa. Maragsa ka na para kada kayo. Agpakpakasyak. Di mo ko mabaybayan dagiti agi inak. Wen, Manong, di ka madanagan. Adda kami laang dito amang bayabay kadakwada. Saan mi idabaybayan? Agiyam anak. Kat ulit tagkid daw iti pamakawan kada kayo. Naitabunan day di bayaw, bakit? Ay, gapo iti panang baybayan na iti salunat na. Nasapa apimusay. Ado nga agpayso ti urnong na. Ngam na baybayan na mo't tibagi na. Oo nga ron. Di nan mananam ti bunga tinagbambanugan na. Tapi na ibayan namat nga minti sa lunat na. Iso adata. Uray kasano ti kinabisita.
Masapul nga amuta dagiti limitasyon ta. Dita ko maibusor ti bagita iti trabaho. Kan kang runaan ti amin. Dita agliway nga agyaman kan mangidayaw iti apo. Ni Apo Diyos ti ipang pangruna ta iti biyag ta lakay. No nasaya at timulam, nasaya at tumet ti apita. Ala papagayam, ditan tinagibusan ti sabalimanan, apagadalan ng istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina, kada kayo, amin.